U goste nam dolazi zaista izuzetan protivnik koji je bio 2 puta prvak Evrope i sigurno bi pozvao sve navijače, naprave atmosferu koja je bila kao kad smo igrali protiv Pelistera. To bi jako značilo svima nama i mi smo spremni, da kažem, imali smo nekih promjena u sastavu, možda forma nije na najvišem mogućem nivou, ali zato želja sigurno jeste. I kažem, ako bi bila atmosfera kao protiv Pelistera, koja je zaista jedna od najboljih atmosfera koje sam vidio u svom životu, a mnogo toga sam prošao, sigurno da bi bili bliži prolasku protiv ove sjajne ekipe koja u svojem sastavu ima 3 češka reprezentativca i trenera reprezentacije, koja je bila 2 puta prvak Evrope, znači klub sa jednom ogromnom tradicijom nam dolazi i mi zaista jedva čekamo da krene sutrašnja utakmica. Pa ovako što je trener rekao, slažem se s tim, dolazi nam jako dobra ekipa što se bori za trofej u Češkoj ligi, tako da mi smo se dobro pripremili na njih, imamo još danas vrijeme, onda sutra čeka nas 100% jaka teška utakmica, mi ćemo dati 100%, znamo da neće biti lako, ali mi idemo na pobjedu, znamo što je naš cilj i isto bi pozvao što više ljudi da dolazi ovdje u halu da nam pomogne, jer sigurno neće biti lako, ali mi ćemo dati sve od sebe. Što spored vas ќе го одлучи овој надпревар? Веројатно го анализиравте противникот не анализира нас. Тој каде ја гледате нашата преност и што ќе биде клучно, дали првиот надпревар или сепак исходот ќе го одлучат двете средби и реваншното право? Pa sigurno da bi bilo puno lakše ako bi imali neku veću zalihu koju bi napravili u prvoj utakmici, ali to će biti zaista teško. Prvi naš zadatak je sigurno vraćanje nazad, jer zaista igraju jedan atomski rukomet, zaista trče fenomenalno u napadu, igraju jedan zaista kolektivni napad, svih 6 igrača igra podjednako. Mislim da smo dobro ih analizirali, ali bez vraćanja nazad sigurno da bi imali veliki problem. Slažem se, jako dobro trče, moramo biti pazljivi na to da se dobro vratimo u odbranu. Sigurno će biti ključ da smo čvrsti u odbrani i onda da ih probamo mi i s neko brzo igro preseneti, zabiti neke lagane golove i da, sigurno bi bilo dobro da dođemo do neke razlike dobre ovdje, da nam će biti lakše tamo. Каква атмосферата во екипата? Здравствен бил те? Kao i uvek odlična, svi su zdravi, spremni, orni za meč i kažem, svi jedva čekamo da istrčimo u subotu na parket i svi se nadamo pred punim tribinama. Тилјан, порака до навивачи? Ništa, nek dođe u što višem številu, što višem broju, da nam pomogne, sigurno nam će dati to neku dodatnu energiju na terenu i da na kraju se skupa veselimo pobjede. Много среќа. Hvala.